Насаат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve eşhedü en la ilahe illallah veliyyus salihin. Ve eşhedü enne seyyidena ve nebiyyena ve azibena ve habibena Muhammeden Resulallah. Addel emanete ve bellagar risalete ve nasahal ummeh. Alam jaratkan Allah Ta'ala maqta olur. Пайғамбарға дуа саламдардан кейін урматтуу мусулман бир тууганым, баарыңарга Аллах Тааланын тынчтыгын, рахматын, берекесин каалап саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллах табарака ва тааланын рахматынан ар бир мезгилде, ар бир заман дини бир мунасабаттар менен Аллах табарака ва таала бенделердин күнөөсүн кечирип, даражаларын көтөрүп, каталардан жууп тазалап турат. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламдан Абу Хурайра деген сахаба риваят кылып бул хадисте мындай дейт. Анна Расул саллаллаху алейхи ва саллам кан якул. Пайғамбарымыз мындай дечү экен. Ас-салаватул хамс вал жум'ату илал жум'ати вал рамадану илал рамадана мукаффиратун ма байнахун иза ижтанабал кабаир. 5 вакыт намаз Cuma, ikinci Cuma'ga çeyin. Ramazandan Ramazan'a çeyin. Öz arasında bolğon günölördü joyup tazalap turat. Eğer insan çoğun günölörden saktalsa. 5 vakt namazınız bamdat menen peşinin arasındağı, peşin menen asırın arası daim günölör tazalanıp turat. Eğer çoğun günöden saktalsanız. Oşonda ele bugünkü Cuma'nız ötkön Cuma'dan berki tebir kiçinekey bolğon günölörдү жоюп жок кылат, эгер чоң günöden сакталган болсоңуз. Ошондой эле Рамазандан быйылкы Рамазанга чейин болгон günölөрүңүздү Аллах кечирет. Эгер чоң günölөрдөн сактансаңыз, Имам Муслим риваят кылган хадис. Абу Хурайрадан Аллах Таала разы болсун, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мындай дейт: "Ал-умрату илал умрати каффаратун лима байнахума." Умрадан умрага чейин болгон күнөөлөрдү кафарат кылып жоёт. Эгер бир умрага барган болсоңуз, экинчи умрага чейинки болгон күнөөлөрдү экинчи умраңыз күнөөлөрдү жоюп жок кылат. Вал хаджул мабрур лейса лахул жаза илля аль-жанна. Ал эми Аллах Таала кабыл кылган хаждын сыйлыгы бейиштен башка эч нерсе эмес. Аллах Таала кабыл кылган хаж мабрур, анын сыйлыгы бейиш гана дейт. Ан Абдулла ибн Мас'удтун баласы Абдулла, Аллах Таала разы болсун андан, саалту Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллам, пайгамбар алейхиссаламдан сурадым дейт. Айюл амал ахаббилаллах. Аллага эң сүйүктүү амалдар кайсы деп Абдулла ибн Мас'уд пайгамбардан сурады. Кала, пайгамбарыбыз алейхиссалам Абдулла ибн Мас'удтун сурооуна ас-салату ала вактиха. Аллах Таалага эң сүйүктүү амалдар өз вактында окулган намаз, кечиктирилбестен, каза болбостон. Сумма ай, андан кийин кайсы амал Аллага сүйүктүү деди. Ал биррул валидейн. Өз вактында окулган намаздан кийин Аллага сүйүктүү болгон амал ата-энени сүйүү, ата-энени сыйлагандык, ата-энеге кызмат кылгандык, ата-энени разы кылуу. Култу сумма ай, андан кийин кайсы дедим дейт. Кала, пайгамбар айтты: ал жихаду фи сабилиллах. Аллах жолунда дин үчүн жихад кылуу, динди коргоо. Муттафакун алейхи хадис, Имам Бухари, Имам Муслим риваят кылган. Урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн хадисинде рида рабб фи ридал валид. Аллахнын разылыгы атанын разылыгында дейт. Ва сахату рабб фи сахатил валид. Аллахнын газабы, каары ата-энени газаптандыруу, каардандырууда. Урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бир салават. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Abu Hurayradan Allah Teala razı olsun, annen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem raqal el-minbara. Raqa el-minbara. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem minbarga kötörüldü. Ev sa'ida el-minbara. Minbarga peygamber kötörülüp kâle amin, amin, amin. Peygamber özünün minbarına takka kötörülgün kezde 3 jolu amin, amin dedi. Qila lahu, peygamber hutba kılıp bütkönden keyin sahabalar soradı. Ya Resulallah, ma kunta tasna hada? Adatta siz minbarga kötörülgünde amin dep kıykırbayt elеңiz, amin debeyt elеңiz. Faqala, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, qala li Cebrail, men minbarga kelip birinci kadamды koyup kötörülgün kezde Cebrail aleyhissalam keldi. Peygamberga kelip munday dedi. Ragima anfi abdin adraka abawayh aw ahaduhuma lam yudkhilahul cenneh. Murdu menen jer sürtsün, baktısız bolup ötsün, tumşuğu menen jer kassın, baktısız bolsun. Kimde kim ata-enenin qarıgan kezinde yaşap turup, je alardın birösünün qarıgan kezinde yaşap turup, beyişke kira albasa, oşolardın alkış batasını alıp, oşolardın kızmatın kılıp, beyişke kira albagan bende kor bolup ötsün dedi. Cebrail aleyhissalam'dan aytkan sözüne peygamber, amin ey Cebrail, senin kargışыңды Allah kabul kılsın dedim deydi. Sümme kâle ragime enfu abdin, bir bendenin murdu menen jeri sürtsün, baktısız bolsun. Dakhaleyhi Ramazan lem yughfar leh. Ramazan ayı kirip, Ramazan ayı çıksa al bendenin günösü keçirilmesten 30 gün oruzda yaşap turup günöleri keçirilmesten 30 gün oruzdan tek ötközü vergen bende baktısız bolsun, tumşuğu menen jer sürtsün dedi. Fakultu amin. Allah'ım senin kargışыңды kabul kılsın tileğini dep Cebrail'din tileğine men de amin dedim deydi. Summa qal, keyin üçün ragime anf abdin zukirtu indehu felem yusalli aley. Tumşuğu menen jerge kirsin, baktısız bolsun, senin atыңды uğup turup sen anın aldında atalsan sağa salavat aytpagan at bende dedi, men de amin dedim deydi. Urmatlı Müslüman bir tuğan Muhammed aleyhissalam degen kezde peygamberin atını uqqan adam ne deş gereken? Sallallahu aleyhi ve sellem. Urmatlı Müslüman bir tuğanım, bendenin qoğuzduğu sizdi qoğuz körsetken oşo murdunuz. Murun bolbosa adam ötü hunik görünedi, жақсы көрünbeydi. Bul jerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga Cebrail aleyhissalam kelip 3 jolu amin dege ragima anfi imri'in. Ragima anfi abdin, bendenin murdu jer sürtsün, murdu tegiz bolup kalsın degendey söz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in en kattu düşmanlarından Walid ibn Mughira. Walid ibn Mughira. Mughira'nın balası Walid. Din düşman ele. Atası baylardan ele. Baylığın vaktısın dinge karşı işletti. Peygamber'e düşman boldu. Peygamber aleyhissalam'da jalgancı dedi, sıykırçı dedi, cindi dedi. Her türlü sözler menen şıldın kıldı. Bugün de kebir Walid ibn Mughira'nın jolun joldoğun din düşmanları var. Kur'an'a, dinge, din alımlarına karşı bolğan uşunday düşmanlar var. Walid ibn Mughira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di cindi dedi, sıykırçı dedi. Şair akın dedi. Bu Kur'an Kuday'dan söz emes dedi. Biroq hurmatlı Müslüman bir tuğan Nun suresinde Nun vel kalemu ve ma yasturun. Allah vel kalemu ve ma yasturun antçem kalemge jana kalem menen жазылган nersege deydi. Kalem jana kalemdin rolu öte jogorу turat. Kalemgerler bir nese жазгандарга aytarım, bir neseni жазуудан murda Kudaydan korkun. Kalem jana kalem menen жазылган nerse Allah Taala'nın aslında жооп beresin. Barmağın menen Allah'ın aldında şermende bola turgan, öküne turgan nerseni жазбагın. Ayrıkça kalemgerler. Uşak ayındı, uğup ukbastan, bilip bilbesten apırtıp, her türlü gıybattı, uşaktı жазбаш gerek. Kudaydan korkuş gerek. Allah Tebarek ve Kalem suresi. Sürenin adını kalem dep koydu. Bu sürede Allah Teala
kalem jana kalem menen жазылган нерсеге ант ичемин. Wa innaka la'ala khuluqun azim. Ey Muhammed, sen en jogorу adep ahlak eğesisin deydi. Paygambарды Allah Taala maqtagan kezde sen Qurayşsın, sen Arapsın, sen paygambarsın emes, sen en jogorу adep ahlak eğesisin deydi. İnsanды başkalardan özgölentip turgan, maqtansaң bir gana özüңdün adep ahlakың menen maqtanıp sыймыктансаң bolot eken. Biroq hurmatly musulman bir tugan, Valid ibn Mughira jönünde Allah Taala keremetli Kur'an'da "Wala tuti' kulla hallafin mahin." Ey Muhammed, kalpıcı, hallaf degen ant içet. Valid ibn Mughira jalgançı. Söylegen söz daim jalgan kalp. Daim özünün jalganın birölerge inandırış üçün ant içe beret. Bugün de oşak oşagan adamlar var. Vallahi Kuday korusun, kasam içem kalpıcı, mahin, kor. Al özünün sözünde bekem emes, tutkan jolu tuğra emes. Biroq ant içken en kor bolgon anın artından erçibe. Hammazin meşşain binamim. Al Valid ibn Mughira hammaz. Birörün artından kolu menen körsetip şıldıngdayt, közü menen körsetip şıldıngdayt, tili menen şıldıngdayt. Meşşain binamim adamların arası uşak tarkatat. Uşakçı, çımın siyaktı. Qaysı jerde najasat bolsa, qaysı jerde taştandı bolsa oşo konup başkalarga mikroptordu jana başka viruslardı tarkatuvçu. Menna'il lil hayr. Özünün jakşılыгын başkalardan tosat. Birölerge hiç faydası tibegen. Jakşılыгын biröge arnabagan. Mu'tadin asim, çekten çıkkan günökör. Allah Taala tıyı salgan bardı günönü kılgan Valid ibn Mughira. Utullin ba'de zalike zanim. Utul degen zalim, küçün, malı mülkün jakşılık jolunda emes, birörün hukugun tepsegende, birörün malı mülkün tartıp aluda, bebeçaranın köz yaşını agızuuda iştetken utul, çekten çıkkan az-zanim. Akırkı sıfatı Valid ibn Mughira'nı Allah Taala Kur'an'da sıfatlayt. Az-zanim, zinadan bolgon, atası belgisiz deydi. Valid ibn Mughira paygambardı cindi dedi, ahmak dedi, sıykırçı dedi. Allah Taala Valid ibn Mughira'nı Kur'an'da Nun suresinde 10 jaman sıfat menen sıfatladı. Uşakçı, gıybatçı, jakşılık kılbagan, köreke turbagan her bir en jamandığını aytkandan keyin akırında otullun ba'de zalike zanim. Bolgon. Atası belgisiz dedi. Oylanıp oturdu da Muhammed meni 10 jaman sıfat menen sıfatladı. Alardın 9'u bar men dedi. Uşakçımın, kalpıçımın, eldi buzganmın, birörün akın jeymin. Biroq kantip menin atam belgisiz bolsun deydi. Men Mughira degen baydın balasımın deydi. Mughira çındığında baylığı var. Kurayşların arasında en dаңазалуу bay kişiyle. Oşonun balası bul. Biroq emne üçün meni zinanın balası dedi. Atası belgisiz dedi. Kılıçın kötörüp gelip enesinin moynuna takap mınday deydi. Eneke, çındıkta aytkın. Muhammed meni 10 sıfat meni sıfatladı. 9'u men bilem, andı bende var deydi. 10'uncusunu sen bilesin. Hakikatta aytpasaң başыңda alam deydi. Menin atam Mughira mı? Je menin atam belgisiz mi dedi. Enesi, balam dedi. Senin atan uruksuz. Senin atan ayalığa jarabagan ayıbı var, kemçiligi var. Biroq men bunun baylığıdan başkasından kurk alбасын dep, uşu atanga balalı bolsun dep bir koyçu menen bolgonmun, senin atan oşol koyçu dedi. Nikeden emes sen zinadan bolgonsun deydi. Valid ibn Mughira'nı Allah tebaraka bu temaga neden kirip ketip jatam? Akırkı sürü sanasimuhu alal khurtum. Allah Taala gayb jönünde bul Muhammed aleyhissalamdı şıldıngdagan, paygambarga karşı çıkkan Valid ibn Mughira'nın sanasimuhu alal khurtum. Anın tumşuğun, khurtum degen söz özü pildin murdun aytat. Biroq oşol lekezde çoçkonun murduga okşoş tegiz bolup kalgan murundu da khurtum deydi. Allah Taala, ey Muhammed sen kaygırba. Seni sağa düşman bolgun Valid'in murdun khurtum kılıp salabız deydi. Bul ayat Mekke'de düşkön. Biroq kança ondoğon jıldardan keyin Badr salgılaşısında anın murdun kılıç alıp düşüp kala turganday pildin murduday bolup, jana çoçkonun murduday bolup teşik bolup kaladı. Allah tebaraka ve teala özünün paygambarın saktaydı. Sanasimu alal khurtum. Murdun başkaça Arapça sanasimu sanakwi. Anın murdun ütüktöp salabız deydi Allah Taala.
Эмне менен? Үтүк менен эмес, кылыч менен. Пайгамбардын душманы. Ошондуктан динге, Куранга, пайгамбардын сүннөтүнө асылуудан, шылдыңдоодон, ар түрдүү ушак айын таркатуудан Кудайдан корккун. Сенин да мурдуң Валид ибн Мугиранын мурду сыяктуу үтүктөлүп калбасын. Урматтуу мусулман бир тууганым, бул жерде токтоло турган маселе эмне? Мен хадисте баштадым. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам рагима анфи имриин. Бир адамдын мурду тегиз болуп калсын, мурду менен жер сүртүп калсын, Рамазан келип, Рамазан чыкса, күнөөсү кечирилбесе дейт. Ошондой эле Рамазан сыяктуу сени бейишке алып бара турган экинчи бир нерсе, ата-энеси каарыган кезде жашап туруп, ошолордун кызматын кылып, алкыш батасын алып бейишке кире албаган дагы мурду менен жерге түшсүн, тумшугу менен жер сүртсүн дейт. Үчүнчүсү, пайгамбардын атын угуп туруп, пайгамбар алейхисаламга салават айтпаган инсан мурду менен жер сүртүп калсын дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, ата-эне кандай кадыр бартуу. Энелер жөнүндө өтө көп маселе кылдык. Бейиштин эң негизги ортогундагы эшиги Алла Тааланын ыраазылыгында. Салаф салих өткөн улууларыбыздан бирөөсү атасы каза болгон кезде ботодой боздоп ыйлайт. Достору башкалары келип көңүл айтат. Сабыр кыл. Инна лиллахи ва инна илейхи ражиун. Биз Аллах үчүнбүз, Аллага бир күн кайтып барабыз дейт. Мен дейт ага ишенем, аятка иман келтирем. Бирок менин ыйлаганым дейт, менин үйүмдөн бейишке ачылып турган эшик бүгүн жабылып калды дейт. Урматтуу мени угуп жаткан мекендешим, атаң сенин бейиштин эшиги. Ошол эшик жабылып калбастан мурда сый урматыңды кылгын. Кааласаң ал эшикти кенен кыласың, кааласаң жабып салууң мүмкүн. Аны кенен кылуу ата-энеге кызмат кылуу, атанын ыраазылыгын алуу. Мисал менен жетиштүү болот. Бир мисал берейин, урматтуу мусулман бир тууган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын заманында өткөн Умайя ибн Асакир Умайя ибн Аскар ау Асакир, мунун баласы Килаб экен, баласынын аты. Хазирети Умар өзүнүн заманында аскерлерин Багдадка, Иракка иман, ислам таркатуу үчүн жихадка жөнөтөт. Неге? Даватка кеткен жок. Кээде даватка барып телефонду өчүрүп коесуң. Ата-энең ооруп атса кабар албайсың. Бул туура эмес. Пайгамбар алейхисаламга келип, "Я Расулалла, сизге байат кылам. Сиз менен жихадка чыгам десем, ата-энем ыйлап калды" дейт. Пайгамбарыбыз "Кайткын, сенин жихадың ата-энеңдин кызматында" дейт. Кандай ыйлаган болсо ошондой күлдүргүн дейт. Бүгүн кээде ата-эне наразы болсо чыгып кетип атасыңар, туура эмес бул. Килаб Умайянын баласы дин Хазирети Умардын буйругу менен аскерлер менен Иракка кеткен эле. Умайя ибн Аскар жүзгө жакындап калган каараган аксакал, көзү ажиз болуп көзү көрбөй калган. Амирил муминин Хазирети Умардын жанына ыйлап келет. Ыйлап келгенде Хазирети Умар "Ма юбкика я Аба Килаб", "О Килабтын атасы, эмне ыйлайсың" дейт. "Аухашани ибн Килаб", "Баламды сагындым" дейт. Ата баланы сагынат. Тилекке каршы балдар атаны сагынбай калды. Ата келип, "Баламды сагындым" деп ботодой боздоп ыйлайт. Хазирети Умар аталардын көз жашын көргөндө, ар боорукер Умар, "Эмне үчүн сагындыңыз?" Аны сурабайт. Тез аскерге кат жазып, Мухаммад ибн Маслама деген аскерден тез арада Иракка жеткин да, Килабты чакыр, атасына келип кызматын кылсын дейт. Мухаммад ибн Аби Маслама атын минип көз ирмегинде канча күндөр башка Иракка жетти. Жеткенден кийин катты тапшыруу менен аскердин башында пайгамбардын тайкеси Саад ибн Абу Ваккас эди. Килаб тез арада Мадинага жетип келди. Мадинага жетип келген кезде Хазирети Умардын буйругу менен келди. "Я Амирил муминин, келдим, эмне буйрук" деди. "Эмнеге чакырттыңыз?" "Атаң ыйлап жатат. Атаң сени сагыныптыр. Сен башка аскерлерден эмне өзгөчөлүгүң бар? Ата-энеге кандай кызмат кыласың" деди. Килаб, "Мен дайыма төөнүн эмчегин муздак суу менен жууп, салкындатып, ата-энеме сүттү саа берип, ата-энем сүт ичмейинче, балдарыма да өмүр жолдошума да бербейм.
Дайым ата-энемнин курсагын тойгозгондон кийин гана балдарыма башка кылам. Hazreti Umar kalgan sahabalarga, joro joldoşlarga sabak bolsun, oşo kılgan kızmatыңды биздин көзүбүздө bir atkarчы көрөлү dedi. Töөнүн жетелеп келди. Töөнүн эмчегин муздак суу менен жууду. Töөнү саап жаткан кезде Hazreti Umar Kilapты өзүнүн жанына алдырды. Аксака Аба Kilapты. Карыган аксакалды. Атаны алып келгиле dedi. Ата баланын келгени жөнүндө кабары жок. Көзү ажыз. Hazreti Umar чакырыптыр деп келди. Töөнү саагандан кийин Hazreti Umar идиштеги сүттү алып, карыган аксакалга узатты. İçiniz dedi. Карыган аксакал Аба Kilap'тын атасы süttü alıp bismillah deyip oğuzuna alıp kirgen kezdе ботодой боздоп ыйлап баштады. Ya emir müminin, bu süttü benim balam Kilap'tın jıtı kelip жатат. Bu süttü benim balam sağaptır dedi. Balanın kelgeni jönündө kabары жок эле. Kilap çırkap kelip, o ata men keldim. Atasın bekem kucakladı. O men keldim ata. Sagındın mı? Çekesinden öp kucaklaşkanda eköön iylaganını görüp Hazreti Umar da iyladı. Hazreti Umar iylagandan keyin oşol жерде мындай söz aytты. Kaysi bir adam ata-eneni sıylabasa, ata-eneni urmatlabasa, ata-enenin alkış batasını albasa, Allah'ın rahmatından ümitini üzüp koysun dedi. Allah'ın rahmatına jeti üçün en birinci ata-eneni sıylagandık dedi. Hazreti Umar bardıq sahabalar bunu körgöndө iyladı. Bugün de urmatlı Müslüman bir tuğan, kana bugün atam tiri olsa, barıp bir kucaktap jıtın jıttasam. Bugün urmatlı Müslüman bir tuğan, sen atаңдын жытын билесиң. Бул ата баланын кучактап жытын эмес, анын топусунан чапанынан эмес. Саа берген сүттөн баланын жытын сезип жатат. Бул сүттү менин балам сааптыр дейт. Ошондой урматтуу мусулман бир тууганым, бир күн келет, атаңдын жыпар жытын да таппай каласың. Топусун чапанын жыттап каласың. Бүгүн тирүү экен, бейишке караган бир чоң эшик. Анын кызматын кыл. Razılığın algın. Febeka Umar, febekal hadirun. Umar iyladı. Umar'ın aylarasındağı bardık turganlar iyladı. Kala Umar şu maşhur belgili olgun söz. Men lem yebir abavey la yetma fi rahmetillah. Ata-eneni süybөгөн, ata-enenин kızmatın kılmagan, Kudaydın rahmatından ümitini üzüp koysun dedi. Ata-eneni süygönдөр süygülü ulantıkla. Ata-eneni kaygırtkanlar, ata-eneni süybөгөн sıylamagandar tövbe kılgıla, jaratkanga жалбарып, бүгүндөн баштап ата-эненин кызматында болгула. Урматтуу мусулман бир тууган, Жабраил алейхиссалам пайгамбарыбызга келди. Жабраил алейхиссалам пайгамбардын жанына келип, "Я Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Muhammed, iş ma şik. Kalagандай жашагын. Kalagандай жаша. Fa inneke meyyitun. Sen bir gün ölösün." Жабраил алейхиссалам айтқан сөзді мен сілерге айтам. О менің мекендешім, қалағандай жаша, қалаған жолға түш, бірақ бір күн өлесің. Бұл сөзді Жабраил алейхиссалам келіп пайғамбарға, "Я Muhammed, иш мәши, фа иннеке мейютун." Қантып қаласың жашағын, бір күн өлесің. "Ва ахбиб мен ахбаб, фа иннеке муфарих." Қалаған адамды сүйгін, қалағанды жақсы көргін, бір күн андан ажырасып қаласың. "Ва амел мәши, fa inneke mecziyun bih." Kalagan amalыңды kıl. Kalagan işingdi atkargın, kılgan işine karada je sıylığın, je жазасын alasın dedi. Бұл Жабраил алейхиссалам келіп пайғамбарға емес, пайғамбарға айтылған сөз, менен сізге айтылған сөз. О Құдайдың бендесі, қалағандай жашағын бір күн өлөсін, қалағаныңды сүйгін, бір күн андан ажырап кетесін, қалаған işingdi atkargın, жанын sıylığın, je жазасын alasın. Abi Umame деген sahaba Allah Teala'ndan razı olsun. Kultu ya Resulallah. Abi Umame kelip paygambarga mınday dedim. O Allah'ın elçisi. Murni bi amelin. Maga bir amaldı buyruk verin. Bir soğuk işti buyruk verin. Emne kılayın? Kal aleyke bis savum fe innehu la adle leh. Abi Umame, orozo karma, orozonun tengi yok dedi. Ne deptir? Orozo karma, orozoga ten kele turgan eş nerse yok. Kultu ya Resulallah murni bi amelin. Ekinci yolu suradım. O paygambar, maga buyruk verin. Kaysı soğuk işti kılayın? Aleyke bis savum fe innehu la adle leh. Sen orozo karmagın, orozonun tengi yok. Peygamber fekâne Abu Umame
Abu Umama paygambardan bu söz uqqandan keyin la yura fi bayti dukhan, anın uyunda hiç kaçan tütün çıkıp ot jagılbayt eken. Eğer Abu Umamanın uyunda ot jagılıp tütün çıkıp kalsa, anın uyuna konak geldi deydi eken. Daim oruza karmagan sahaba eken. Urmatlı Müslüman bir toğan, sen Abu Umama siyahtı günüge emes, mana aldığında Ramazan ayı kele jetat. Ramazanga kanday dayardığınız var? İnşallah oruza karmaysın mı? Dünya bu senin kursağın eken. Kursağın kulusun bu, dünyanın kulusun bu. Kursağına küçün jetse, nafsına küçün jetse, başka nerseni jenge alasın. Hurmatlı Müslüman bir toğan. İn aratta sa'adata darayn. İki dünyada baktılı bolunu kalasan, ve rida rabbis sakalayn. Cindi insanı yaratkan Allah'ın razılığını kalasan, fa'mel a'melil uqala. Akıllıların amalını kılgın. O hurmatlı Müslüman bir toğanım. Eğer iki dünya baktılılıkты kalasan, asman yerdi yaratkan, insan menen cindi yaratkan Allah'ın razılığını kalasan, akıllılardan amalın kılgın. Akıldığımın dem kıyın bolup, biröd aldap ketken demez. Tarazından aldagandık demez. Birödün jerin basıp algandık demez. Birödün oturguçunu alıp koygandık demez. Akıldılar kim eken? Hazreti Ali mınday deydi. Al-uqala arba'atun, akıldılar törtö deydi. Uşul akıldılar mısın bu? Köngül burçu. Men taraka dünya qabla en tatrukah. Dünyayı taştabastan, dünyayı taştay bilgen akıldığı deydi. Dünya bir gün barımızdı taştaydı. Biroq dünya taştay elek kezde, dünyaga kul bolbostan, oşa tapkan dünya özden, ahiretimiz için bir nese kıla bilemiz mi? Ekinci, وَمَنْ بَنَا قَبْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهُ. Kabırga barbastan, kabırını qoğuzdap, nurdantıp koygan insan akıldığı deydi. Dünya öz için qoğuz kıldık. Bu dünya için köp nerse jasadık. Biroq kabırdın jarıqtığı üçün, kabırdın kenendik üçün tahajjudumuz var mı? Jetim jesirge kılın hayır ehsan var mı? Soğuk işlerimiz var mı? Üçüncü akıldı وَمَنْ أَرْضَى خَالِقَهُ قَبْلَ أَنْ يَلْقَاهُ. Jaratuçuga jolukpastan, jaratuçunu razı kılgan akıldı deydi. Ayalыңды razı kıldın, şefingdi razı kıldın, çoğungdu razı kıldın, dosungdu razı kıldın. Allah senden razı mı? Bir soru verdin mi? Allah joktan bar kıldı, akıl verdi, ömür verdi, iman verdi. Allah menden razı eken. Allah'ım razı bol oturgan bir iş kıldım dep aytalasın mı? Dördüncü akıldı adam, Cumabeklerge. Bir gana Cuma'ga kelip kıyrattım debegin. Kebirler var, jıl 12 ay meçitinde jolun bilbeydi, ayantında jolun bilbeydi. Sünne muakkada olgun, taktalgan sünnet bolgon, ayet namazına kıyın bolup jay namazın kısıp barıp koydu. El körsün, koca körsündükü. Kebirlerimiz var, 34 namazды kaza kılıp bir Cuma'ga kelip koyuyoruz. Kıyrattım deyimiz. Cuma'nı farz kılgan, 5 vak namazdı farz kılgan. Kebirlerimiz imamdın ardında turup namaz okuğandı bilbeymiz. Kıyın bolup jipte başkada jüröbüz. Hurmatlı Müslüman bir tuğan bilip koygun. Bugün kelip imamdın ardında namaz okulmasan erten seni kötörüp geledi, imamdın aslında olasın. İmam sağa cenaze okuydu. Dördüncü akıldı وَمَنْ صَلَّى قَبْلَ أَنْ يُصَلَّ عَلَيْهِ. Dördüncü akıldı adam, anın cenazası okulmasından murda namaz okuyabilgen. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Ramazan kelbesden murda al-af. Birbirinizi keçiriu. Ramazanga kelgile. Жаңы bir barakça menen, жаңы bir jürök menen, жаңы bir niyet menen kireli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde 3 amal soğu çeksiz deydi, tarazıga koyulbaydı deydi. 3 amaldın soğu çeksiz eken. Alardan birincisi İnnemâ yuvaffas-sabirûne ecrahum bi gayri hisab. Sabırdılar soğun çeksiz alat deydi. Sabırduluk. Ramazan ayı bu sabırduluk öğretirdi. Nafsımızın kulu emes biz. Sabırduluktun soğu çeksiz. İnnemâ yuvaffas-sabirûne ecrahum bi gayri hisab. Elbette sabırdılar kıyamatta soğun çeksiz alırsa. Bi gayri hisab. Esepsiz degen söz. İkincisi. Femen afa ve aslaha fe ecruhu alallah. Femen afa, kim bir önü keçirse ve aslaha ranondasa,
урушкандарды жараштырса, фа ажру алаллах, кечирип урушкан адамдарды оңдогондун ажри сообу Аллах үчүн дейт. Аллага таандык дейт. Мурда чексиз. Үчүнчү, мына биз кадам коюп келе жаткан ар бирибизге улуу эң чоң конок келе жатат. Элестет, урматтуу мусулман бир тууган. Жыл 12 ай көргөн жоксун. Сагынгансың. Кадыр бартуу сага чоң көптөгөн белек менен келе жаткан бир конок келсе кандай күтүп алсын. Рамазан деген конок келе жатат. Рамазан айы. 11 ай нафска кул болуп жүрдүң. Суусундукка, башкага. Кээ бирлерибиз атың өчкөр аракка, тамекиге, пивого, виного. Рамазан деген чоң фурсат келе жатат. Урматтуу мусулман бир тууган, Рамазан келип калды бу. Саналуу күндөр калды. Оңго солго карачы, артыңа бир көз жүгүртчү. Бир аз ой жүгүртчү. Өткөн Рамазанда биз менен ушул катарда таравида турган, хатымда турган кээ бир жамаатыбыздан адамдар быйыл биздин катарыбызда жок. Өткөн Рамазан айында сенин тамагыңды биширип, сарылта балам тургун, ысык тамагыңды жегин, кыйналып калбагын деп, таттуу тамагын биширип, алдыңа кетейин деп айланып садага болгон кээ бирлерибиздин энелерибиз бул Рамазанга жетпей калды. Жок алар. Сизге иман тарбиясын берген, сенин келечегиң үчүн белинде колунда күчүн арнаган, алкыш батасын берген кээ бирлерибиздин аталарыбыз бул Рамазанда биздин катарыбызда жок. Урматтуу мусулман бирден кайда алар? Алар 2 метр топурактын астында. Эгер алардын бирөөсүнө жан берип, эмне үмүт кылат элең? Бир үмүтүңүздү, кыялыңызды айт десе, bir gün oruca karmasam, bir tasbih etsem, 2 rekat namaz okusam, Allah'a bir sajda kılsam demek. Seni Allah uşunday ulu Ramazan ayına jetkizip kele jatat. Kelgile Ramazan kirmesinden burada birinçiden birbirimizni keçireli. İçki dünyamızda tazalaylı. Jaratkanга жалбарып tövbe kılalı. Davut aleyhisselam öte үй бүлөсүнө кызганган темир уста болгон. Davut aleyhisselam үйүнө эч ким кире албайт экен. Davut пайгамбар bir күн келсе, үйүндө чочун бирөө жүрөт. Периштелер адам сүрөтүндө болуп көрүнөт. Ал периште Малакил Маут, жан алуучу периште эле. Азраил деген хадисте келбейт, Малакил Маут деп келет. Азраил заиф. Малакил Маут кимсиз дейт, кайдан кирдиң дейт. Ким чочун менин үйүмдө жүрөт дейт. Биз байлыгына, бийлигине карабайбыз дейт. Чебине, башкасына карабайбыз, жан саксына карабайбыз, пайгамбарлык эрине карабайбыз, баарына келе турганмын дейт. Ал кезде Давуд алейхиссалам билет, бул жан алуучу периште Малакил Маут экендигин. Кабар берип келсеңиз болбойбу дейт. Мага бир эскертип койсоңуз болбойбу дейт. Эскертүү, кабар сага бир канча жөнөтүлдү дейт. Кандай кабар жөнөтүлдү дейт. Атаңыз кайда дейт. Атам өткөн. Апаң кайда? Өткөн. Паланчы кошнан кайда? Өткөн. Паланчы теңдүшүң кайда? Курбун кайда? Өткөн. Ошолор сага кабар эмеспи дейт. Сенин да урматтуу мусулман бир тууган досуң өттү, байкең өттү, тайкең өттү, агаң өттү, курсташың өттү. Сага кабар эмеспи? Балким сага десем капа болбо. Мен үчүн, балким сен үчүн акыркы Рамазан болуп жүрбөсүн. Келгиле урматтуу мусулман бир тууган. Ушундай улуу Рамазан айына мурда бири-бирибизди кечирели. Фамен афа ва аслаха фа ажру алаллах. Ким кечирсе ва аслаха жана урушуп араздашып жүргөн адам менен араны оңдосо фа ажру алаллах, анын ажры сообу Аллага таандык дейт. Бүгүн арзыбаган 2 метр жер үчүн, арзыбаган бир материал үчүн, арзыбаган бир чычкак улак үчүн кээде агасы менен иниси, кээде куда менен кудагый жылдап айлап сүйлөшпөй жүрөт, тартынып жүрөт. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalas. Мусулман бир туугандан 3 күндөн артык тарнуусу халал эмес, адал эмес. 3 күн бендесин, араздаш, капа бол, бирок 3 күндөн артык саламдашпай, жүзүгүрүп жүрбөгүн. Урматтуу мусулман бир тууган. Үчүнчү чексиз сооп алына турган нерсе Kullu amali ibn Adam la illa son fa innahu li wa ana zibi. Adam balasının kırgan baldıq amalı özü üçün. Namazыңды бирөө көрөт. Орозо тутканың Allah менен сенин араңдагы сыр.
Ажга барганыңды көрөт, садака бергениңди көрөт. Аллах Таала бенденин бардык амалы өзү үчүн, орозосу мен үчүн, орозонун сыйлыгын мен берем дейт. Кыяматта Аллах Табарак ва Таала сооптору Аллага таандык болгондор турсун дейт экен. Сабырдуулар турат экен. Кечиримдүүлөр турат экен. Орозо кармагандар турат экен. Аларга таразы коюлбайт дейт, эсепсиз бейишке кирет дейт. Урматтуу мусулман бир турган, эгер бейишти үмүт кылсаң, иза кунта туридил жанна фалзамис салах, намазыңа бекем бол. Иза кунта туридил гина, эгер байлыкты үмүт кылсаң, фалзамил истигфар, дайым истигфар айт. Астагфирулла, астагфирулла, Алладан кечирим сурап бардык эшиктер ачылат. Иза кунта туридил махабба, эгер адамдардын сый-урматын, сүйүүсүн кааласаң, фалзамил иптисама, дайым пайгамбардын хадисине амал кылып, табассумука ливажи ахика садака, бир мусулманга жылмайганың садака дейт. Жылмайып жүр. Салам айт, ассаламу алейкум. Жылмайып бир мусулмандарга дайым кабагың кар жаагандай болбосун. Иза кунта турид ас-саада, эгер бактылуулукту кааласаң, фалзамил Кур'ан. Кур'ан менен бекем бол. Кур'ан менен достошкун. Кур'ан окугун, Кур'анга амал кылгын. Бирок тилекке каршы бүгүн Кур'ан окубай койдук, урматтуу мусулман бир токан. Кур'анда тааныш тамгабыз да болбой калды. Рамазан айы Кур'ан айы, келгиле. Кур'ан окуйлу, хатым Кур'ан кылалы. 5 вак намаздан кийин, ар намаздан кийин 4-5тен 5 бетте. Эгер 4 парактан окусаң, бир айда бир хатым курасың. Негизги темабыз Салман аль-Фарс риваят кылган ушул хадис. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 14 кылым мурда Шабан айынын акыркы жумасында, бүгүн Шабан айынын акыркы жумасы, пайгамбар ушул хутбаны кылды эле. Ушул хутбаны кулагыңыздарга бир кулак сурга кылып жүрөгүңүзгө түйүп алсаңыздар. Пайгамбардын аманатын мен жеткизем. Бул хадисти Салман аль-Фарс, Персиядан келген пайгамбардын сахаба Салман жеткизет. Хатабана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям фи ахир яум мин Шабан. Шабандын акыркы күндөрү пайгамбар хутба кылды, кайрылуу кылды дейт. Факал, мындай деди. Бу пайгамбардын сөзү. Ayyuhannas, o insanlar, qadadallakum shahrun azim. Ulu ay kirip kele jata sizlerge. Shahrun mubarak, berekeli ay. Shahrun fihi leylatun hayrun min alf shahr. Bul ayın içinde bir keçe var, 1000 aydan jakşırak. Ja'alallahu siyaman farida. Alayda oroza karma farz boldu. Ve qiyamu leyli tatavvuan. Keç qiyamga tarawga kelu, bul sünnet tatavvu. Men taqarraba fihi bi khislatin min al-khayr. Kimde kim Ramazan ayında bir soğuk iş menen Kudayga jakındasa, kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Farzdan taşqarı nafil soğuk iş kılsanız, başka aylarda farz kılganday, farz amalda atkarganday soğukka jetesiz. Uyuңda nafil namaz okudun. Başka ayda farz atkarganday soğuk alat ekensin. Zekat emes, jönökö bir kayrımdуулuk kılsaң, başka ayda farz bolgon zekatingdi bergендей soğukka jetet ekensin. Wa man adda fihi faridatan kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwa. Kimde kim Ramazan ayında farz amalda atkarsa, bamdattın farzını okudunuz, başka aylarda 70 farz atkarganday soğukka jetet ekensiz. Wa huwa shahrus sabr. Bul Ramazan ayı sabırdoğuluk ayı. Wa sabru sevabuhul cennet. Sabırdoğuluktun soğuğu beyiş deydi. Wa şahru muvasat. Bul jardamdaşu. Birbiriga jölök bolu ayı. Wa şahrun yazdadu fihi rizqul mu'min. Bul ayda imandoğudun rızkısına Allah bereke veret turgan ay eken. Rızkınızga ne veret eken? Bereke veret eken. Men fattara fihi saiman kana mağfiratan li zunubi ve itqu raqabati minan nar. Kimde kim Ramazan ayında oroza tutkan adamdın oğuzunu açırsa, oğuz açır uçunun günahları keçirilir, oğuz açır uçu özünün denesini dozoktan kutkarat. Ve kana lahu mislu ecrihi min gayren yanqusa min ecrihi şey. O oroza tutkan adamdın soğuk bir kıpınça kebilmesden oğuz açırganga da oşonça soğuk yazıladı eken. Qalu, bunu Peygamber aytkan kezde sahabalar aytdı. Leysa kullina necma yuftiru saim. Biz bardığız ile oroza tutkan adamlarda oğuz açırıga mümkünçülüğümüz yok dedi. Oğuz açırgan adam özünün denesini dozoktan kutkarat eken, günahları keçirilet eken, oroza tutkan adamın soğuk bir kıpınça kemibesinden sizge de oşonça soğuk yazılat eken. Sahabalar, ya Resulullah, bizden barımız ile oğuz açırıga mümkünçülüğümüz yok dedi. Fakal Peygamber aytdı.
Yu'tillah hada thawab. Oşolla savabı Allah beret. Men fattara saimen ala tamratin. Kim bir oğuza tutkan adamdı bir kurma menen oğuza açırsa. Bir finik menen. Ev şerbatime ce bir jutum su menen oğuza açırsan. Ev mezqati leban ce bir jutum süt menen. Hurmatlı Müslümanlar, cemaatga kelgende kim aldıma hurma alып keletken emes. Sen çurqa, hareket kıl. Biroga oğuzunuzu açıp alın dep su uzat. Dayar boğunda kelbe bu жерге. Munda atandaş gerek, çurqap jarış gerek. Men soğup alıp kalayın dep. Ve huve şahrun evveluhu rahme. Bu Ramazan ayın birinci 10 gündü rahmat, Allah'ın rahmatı cayid. Ve avsatuhu mağfira. Ortası günahlarını keçiret mağfirat bulur. Ve ahiru itqu minen nar. Akırı dozoktan kutkara turgan ay. Men haffefe an memluk gafarallah leh. Kimde kim kolunda iştegenlerden. Burada mamluk dep kolunu aytat. Kim Ramazan ayında kolunda iştegen robotçilerden, hizmetkerlerden işin jеңилдетсе, oruza karma atat dep biraz jеңилдетсе. Saatin azaytsa. Ne olur eken? Gafarallah leh. Jеңилдеткен adamın günahını Allah keçiret. Ve a'taqahu minen nar. Dozoktan anı kutkarat Allah. Jеңилдеткен adamdı. Ve istaksiru fihi min arba hisalin. Ramazan ayında 4 kasiyetli nerseni köbeyt bile deydi. Neni köbeyt etkenmiz? 4 kasiyetli nerseni köbeyt bile deydi. Hısleteyn la gina bikum anhuma. 2 kasiyetli nersegen sizler kacetsiz bola albaysınız. Sizler muhtaçsınlar ekosuna. Ve hısleteyni tardavna bihime rabbakum. 2 kasiyetli nerse menen Rabbinardı razı kılasınlar deydi. Ve hısleteyn la gina ekonen kacetsiz bola albaysınlar. Ve amma hısleten elleten tardavna bihime rabbakum. Rabbinardı razı kıla turgan 2 kasiyetli nerse okunar kese bir salavat. Allah'ını razı kıla turgan 2 kasiyetli nerse mındaydı. Feşhadu en la ilahe illallah. La ilahe illallah nestağfirullah. Ne deydik biz? La ilahe illallah nestağfirullah. Nes'alukel cennete ve na'udhu bike minen nar. 5. surayımız dozağından sakta. La ilahe illallah nestağfirullah bileko Allah'ını razı kılabız. Biz muhtaç bolgan nerse nes'alukel cennete ve na'udhu bike minen nar. 5 surayımız dozağından sakta degen surayımız. Hurmatlı Müslüman, ve men eşba'a fihi saimen. Kim Ramazan ayında oruza tutkan adamdı kursağın toygozsa deydi. Eşba'a. Bir jutum su vergen joksun, bir kursağın toygozsa. Sakahullah min havdi. Allah al bendeni kıyamatta benim kölümden su karat deydi. Paygambardın kölçegine su. Şerbatan la yadma hatta yadkhulal cennet. Al paygambardın kölçegine su içkenden keyin beyişke kirgenge çeyin hiç kaçan çanqabaydı ekensiz. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Kebirler seni kad yarakel ba'd taqiyyan. Seni maşallah bir ömründe qaraganda takvadar dep görüt. O palançı takva eken dep. Ve kad yarakel akharun mujrimen. Kebirler seni qarap turup bu günökör kılmışker deşi mümkün. Ve kad yarakel akharun kaza başkalar seni anday munday dep her kim birdime deşi mümkün. Turabı? Biroq hakikat çındık. Sen özüңdü kim ekeningdi bilesin. Seni senden artık hiç kim bilbeydi. Başkalarga süretlenip, pakazuha kılıp, risavat etişin mümkün. Biroq senin kim ekeningdi özüңden artık hiç kim bilbeydi. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Oşonday ola turgan bolsa, senin sırın Allah menen bolgan mamilеңди oňda. Birödün maqtaganiga maqtanıp kalbakın. Birö seni maqtasa men uşunday ekenim dep ekin. Birö jamandasa sınıp da kalbakın. Birö maqtasa uçup da ketpekin. Sebep Allah Kur'an'da belil insan ala nefsihi basira. Balki her bir insan özünü körüçürök, özünü bilüçürök deydi. Senin kanday ekeningdi, kim ekeningdi, içi dışыңды özüңden artık hiç kim bilbeydi. Biroq hurmatlı Müslüman bir tuğan, jaşoodо öte korkunçlu nerse, kede namazdasın, kede kılmıştasın, kede meçittesin, kede kazinodosun. Korkunçlu nerse, kaysı yerde malakil maut kelerin bilbeysin. Kuday saktasın. Kazinodon jalыңды alıp koybosun. Keç jaşırın oturgan maşinenin içinde ölüp kalbakın. Je uğurluk jerde can berip kalbakın. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, bir kılmış kılıp jaman saytta oturgan da can berip kalbakın. Je birödü şuap, tuur emes nerseni жазып жатқан кезде Kuday Taala amanat janыңды alıp koybosun. Taat ibadatты
ихлас менен кылгын. Халаспы кутулуу үчүн эмес. Эл көрсүн үчүн эмес. Нафил намаздарды, кайрымдуулук сооп иштерди көп кылгын. Сен муктажсың. Сенин ибадатыңды эч ким албайт. Атаңа да бербейсиң, энеңе да бербейсиң. Сен муктаж болосуң. Андай боло турган болсо, сен Аллах менен араңда эч ким билбеген бир сыр амалдарды кылгын. Эч ким билбеген сени менен Аллахтын арасында гана белгилүү болгон, сырдуу болгон бир сооп иштерди кылып жүргөн. Урматтуу мусулман бир тууганым. Сенин гамың дайыма адамдар мени сүйсүн дебегин. Адамдарга кантип жагынам дебегин. Раббын нас, адамдарды Раббысы болгон Аллах сүйсө, бенделерди сүйдүрөт. Бендени сүйгөнү, мактаганы сага эч нерсе эмес. Бенделердин көз карашта кандай экениңди дизебе. Раббымдын, Аллахтын асында менин кадыр баркым кандай деген. Адамдардын жүрөгү өзгөрүп турат. Бүгүн жакшы көрөт, эртең жаман көрөт. Бүгүн дос болот, эртең душман болот. Бирок Аллах сүйсө, эч ким сага душман боло албайт. Аллах душман болсо, сени эч ким андан коргой албайт. Арам бойдон кала берет. Эгер бардык инсандар аткарса да, паланчылар кылып атат, көпчүлүк кылып атат, эл кылып атат деген. Арам бойдон кала берет. Эгер бардык мамлекет аткарса да, сен Аллахнын атында өзүңө жооп бересиң. Сен өзүңнүн багытыңдан, принцибиңнен эч качан түшпөгүн. Сен өзүң туткан багытың бар. Сени жараткан Раббың бар. Жол көрсөткөн пайгамбарың бар. Адашпасын деп сага жөнөтүлгөн китебиң бар. Башкалардын азгырыгына алданбагын. Истаким кама умирт. Аллах буйргандай түз болгон. Нафсың каалагандай кыйшык болбогун. Урматтуу мусулман бир тууган. Эң негизги нерсе элден жашынып, жаратканга көрсөтүп, периштелерден уялбастан купуя күнөөлөрдү кылбагын. Кудайдан корккун. Сен отурган минген машинең, же отурган креслоң, же 7-нчи этаж, 6-нчы этаж сен азгырып койбосун. Урматтуу мусулман бир тууган, Аллах Кур'анда мындай: "Лaqad radiyallahu anil mu'minin." Аллах имандуулардан разы болду. "Iz yubay'unaka tahta ash-shajara." Пайгамбарга дарактын астында келип кол берип ант ичкендер. Пайгамбар алейхиссалам: "Дине бекем болобуз, дин үчүн кызмат кылабыз, балдарыбызды коргогондой сени коргойбуз, динди аманатты башкага жеткизебиз." Сахабалар дарактын астында көлөкөдө пайгамбарга кол берген. Конституцияга башкага эмес, же 7-нчи этажда эмес, парламентте эмес. Сен отурган жер азгырбасын. Көптөгөн улуу инсандар пайгамбарга алейхиссаламга дарактын астында. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, эсел атырган жерлерде же минген машинең менен башка нерсе менен алданып калбагын. Жараткан Аллах Таала баарыңарды угуучу бенделерин кылсын, уккан аят хадистерге амал кылып насип этсин. Рамазан айына келиңиздер, өзгөчө бир даярданып, бири-бирибизди кечирип, көп тооба истигфар кылып, Рамазан айыны Аллах Таала каалагандай пайгамбар көрсөткөн жолдой орозо тутуп өткөзүүгө баарыбызга насип этсин. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyi'atina ва таваффана мa'ал абрар. Аллахумма a'inna ala zikrika ва шукрика ва хусни ibadatik bi rahmatika ya arhamar rahimin.